Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajingja sha thang im jong gawe kalong kami kabala tip kerteng kum kakong wompair shooting kaba nakashnong niryang kaba hapapo kathala skein block ha West Gentle Hills District hala ujong ukurim kabala ja haka atpura dari unai luar arja apusau kala penpar nyang kriat yaki babun balang namar kajing ing bat kajing minsau jong gate kalong kami kala long kaba ishar kei hadu kata-kata halor gani kajingja nakalyang kadkhot jong ka National Commission for Women hapo kajingalam kakong Delina Khongdup bat ka Meghalaya State Commission for Women, hapo ka Jingalam ka Chairperson ka Kong Yamonlang CM, kilalit daladi sa Civil Hospital Shillong, banit jungo ikati ka long kami, kabalangat hakum kani ka apan. Kumban syukudo hang ni kati ka long kami menta kadan hapdeng ka jingsya sumar hapo Civil Hospital Shillong, hadian ka jingsya thang im jongka, hala ujong utunga ya ubala tip kerteng kum udahun dekhar, la kumba shibnai tam AA, bat kabala pau perthei dang hakini ki shisngi arsengi, hak ba utei ubala the eka dak umpnyang syarak haringkat ka syok kadat hadu ba kam tip briu syu bat hangta ula thang im yaka haka ying sa jongka bat berngam bersit bakam bit satya bania thu yanu halor kani ke jingja le thu ba kadai golong kami kadai ke barang don hapdeng ka live host nam karta bat ka badan handru ngot ki khun habakran shakilat mathai khobor menta ka sni ka arphau tarik ubnai nai wing arja arpasal hadian ke jingwan jungo e kadai golong kami ka bala thia Civil Hospital Shillong ka dekhot ka National Commission for Women ka Kong Delina Khongdup kalaong banakalang ka commission kala shim de ka sugo moto case halor kani ke jingja bat ka jingakran bat ka DGP ka jela kadang nya shakman ka Kong Khongdup kalaong ba kadai golong kami ka balangat nakani ka apot kala khamyu abor khandiat menta ka sngi ban ka bay nujor hakisngi ki balawan bu ningkong yaka hakani ke jaka ajing sumar hendrai ke jing minsau bat ke jing ing hakamet jong kadai golong kami kadang long ka bajur bah te kajingwan jonga ban peit ini i long kami hang ni kalong bangadan haslo ngawan na benta ka wei ka program te andang latip bagani ke jingdia kadan hang ni nagalian jonga NCW ho ingila sil so moto ya kani ka case but in saya keren bat i DGP itu halor kani ka case te kumbalong menta namar i chairperson jonga state commission ila wan jongo i menen di ong menta kasngi ikam i biang kajaro ila bang ngala kali benak te kajaro ila khambam tangbal kajing kadang ayuhi kadang jurhi kajing ingjung i Pesan saya nanti ngapa dia wan kali nai doktor ngapa dia wan interact with doktor Nomor kali ni kes kali itu sebenarnya kan. Pokok Dia nomor bang sin menukang ada beg ini. Dia lawan kuring ni discharge. Say ni. Ini balai pak keyboard punya install dulu. Islam register itu dia kum medical legal case nomor kedai berkah pada don kata cuma thang. Ini kada aku dah pulang dari saya install. Bila kali ni ada. ngapa dia wan ya keren berki doktor salor kani namar itu doktor iba treat dia iru ngapa dia wan ya keren ko ba playo i ngarung direct becha i survivor asu ya keren bat i te kata bro khait ngan saya keren ngat bat ngan sa klibnia halor kata balik kimle i kita ki badon kam kum ke procedure Ini bukan crime against women. Jalan cuma khatam. Yang domestic violence. Job. Kait mereka senjam bola kalian commission. So commission let jadi kita. si nagaliang jangka commission kumbajulong hi borobor ningit ba kadiban sedang napo kadiban sedang nanganapi naki longkemi kidiban wan shakmat kidiban yathu ya ka baki shem namar ngidon ya kita ki platform ki babiang ki longkemi jungi ki laban wan yathu ya ka baki shem janjar ban ngi kloi ru ban yarap ya ka baki don kam halot but sakawi ru ngako aban ong ne ba leng ba kini ki addiction jungi kakiat ne ki wei pati jingdi pen buai ngasngau bangi don kam ye kata ka counseling center na mentaki long kapa jungi ro ngidon kam ban lai kani bat kum ka im lang sa lang kejungi ngiladon kam ban ye trai lang khnang bakum nu ngin la ban ye da ye kum kini ki jaj jingjia kita sosi ki banang kenrei na kawai ka po sa kawai ka po Ia kan ispan mereka society ini balang woman dominated. Mereka balang dengan kini case dan mereka harassment, mereka violence di community. Kayak mau pindah ke orang lebih berapa? Atau kamu mau dengan konsep buat kebab konsumsi, bukan yang jalan.
kadai kata ka ega ba wanra ya ka jing sngo haga juga por ka jing sngo remru ba kumngi kiba ka perthai bar ka wi ka pej ba kilong kemi kilong haklidu kilong kemi kilong gibala empowered hadu ka tangan ba henry ngimla pa deban ong ka ega badan haga jing mud jang wi pa wi bri ngimla pa deban batai ba ka ega ba uni ubri ula ban le namar kata ka dege jing long bri ka jing tang kawai ka bangila banle kulong kumno bangin hikai kumno bangin persyang banyada tang katai Aku ni kan kita sensitif dia pasal kumno lagi dia kumno aktif Sepio bukan dia ngala iyo bani keren bet ikemi jong ihi te ki polis kila kemi idan mentah judicial custody te nakaliang jong ke commission ngin persyang bet ba lakum noro ngin nam ai jamin in persyang menyekren ban batchwai u hadu ban longkat kum kapor ken kum ke procedure jong ka code lani jong ki polis namar uni ubri ula de u habitual offender omdi hitang menta sansnem men shuaru ula de shoy ko but man la kapor u atagi i dakinar daki kati panon giti ahing hasil tang ba i pati im nod ban wan chakman ban complain ni kani namar kata kadi kajing bom tipi bat kajing artatin bat kawairu kadan kata kajing lerai badangan leit ai mudui persya ayolok jenga ka imlang salang jongi kana kudu tikata kadi kawai ka kabang ngingim la ban batai mo ye kajing shem jong iwei pa iwei ibriu balai imwan chakmat ru ngimla ban penbori i mar ka jinglap ka jingshem ka jong i tang mai hi basung thu ngimla ban penbor la ngimla ban ong ba phiri ban le bitumta phiri ban le ta namar ki long kemi hi barobar shani lani chathain du thoru kalong bi yeki ba mentangan ai complain ni briu haka bakhadu nga habi ban song lang badu kata kadi ka jing ka ba ni shem na kilong kemi jong iki salia ban wan chak Aku nak kena commission state commission untuk pick up Amerika sebentar SP juga dia bukan em ngambat de bi kren badi nama sibit ngandan ka jing ya kendu badi DGP ani kren badi DGP ru ngan res ya ni ka mata ru badi ada ka juga por hoat namar kumbang ngalaong bangi nakalyang juga instead belum la shim somoto immediately ngani kren badi SP ru halor kong bang itep ba i om tang ka ini long kami ba syak ta ma kan jingjang de wat ikun jong iru kalau kata pat kong ikun jong i ngala kali mentan namar hakapor ba u thangi iba ikun lu jong i benang system te turu hana kani la ingrut tang mamenta pade miang idon ha iminta idon sesno ipe ipara jong ini i victim ipe ipara jong i dan dijarap bisa yegi victims kidan hajawai mentan dan dijarap bisa yegi victims itu nakaling jong ka state commission kila ada dia but min sapit kat kum ki kendon kat kum ki an but nakaling jong ka sarkar kan la ni am banirap ya kan but nga hakajing snujunga ngidon ya kataka compensation ngidon ya kataka scheme ka banirap ya ki beri kita sha ingding lane buat ki acid attack lu ngidon kan ya ki jing yarap pisai